Bisa mo pa rin gumapos. Nggak tanggung jawab. Mada po cawa bang yun. Bisa mo pa rin gumapos. Oknum. Lumayan oknum. Siapa bang? Media cetak, media televisi, perlu ngobrol juga. Pak, bagaimana bagi mediasi menyampaikan? Oh, ya. Ya, benar kau main nih. Ojek, main online deh. Ayo. Online, main dulu dong kemarin. Aduh, yo. Yo. Masa saya dipoto sama bapak mediasi? Ang cawa-cawa nih. Ini yang mana nih jarinya? Bingung kan? Bingung kan? Sampaikan. Bu, gimana Bu? Jadi kita ada strategi apa?